a step forward. Coming close to your town to bring what? To bring everlasting messages. Kwa kweli tupo hewani kwenye Gather Point Media pamoja na Glorious Choral YouTube channel yao ambao unazidi kutubariki kila mjini hapa nchini Kisii na maeneo ambayo yako karibu. Wamekuwa wa msaada sana hasa siku ya Jumapili mida ya saa 8 hadi mida ya saa 12. Atasimama mtumishi wa Mungu Joyce Mwango ambao ndio namuona sana kaoni, lakini leo ameweza kufika hapa daraja mbili pamoja na wana Glorious. Watazidi kutubariki hadi mida ya jioni kisha tatoka hewani. Mimi naitwa Emmanuel Bosire, tupo kwenye Gather Point Media pamoja na The Glorious Choral YouTube channel. Karibu muweze kutubariki na wimbo. Asante sana. Bila amesema kwamba wako live Gather Point and then The Glorious Choral Kenya. Kitu ambacho unaweza tusaidia ni kwenda huko, subscribe, like and share. Hivyo ndio utakuwa unainua hizi programs za e-choir na Gather Point. Thank you so much. Wanaoingia on stage ni Wonderful Digital Recorder, wanatubariki na nyimbo zao mbili. Karibuni sana. Sisi tutamwona Mwokozi Yesu akishuka na ujira wake mikononi mwake, kuwatunuku wote walioshinda mateso ya dunia. Amka wewe ulalaye, mbona wasinzia na muda waisha? Sisi tutamwona Mwokozi Yesu akishuka na ujira wake mikononi mwake, kuwatunuku wote walioshinda mateso ya dunia. Imani naiweka kwako, japo wanasema sitakata tamaa. Dhambi zangu zioshwe niwe safi machoni pako. Najitweka nira ya wokovu, nisitazame mapito ya kale. Imara kwako nitakukimbilia Bwana. Imani naiweka kwako, japo wanasema sitakata tamaa. Dhambi zangu zioshwe niwe safi machoni pako. Najitweka nira ya wokovu, nisitazame mapito ya kale. Imara kwako nitakukimbilia Bwana. Dhambi ni mbaya, inabembeleza. Dhambi ni mbaya, yakiri ni matendo yake Mwokozi. Zifuate ni njia za Mwokozi, yaache ya kale mapito. Jiandaeni kuvishwa taji, simama imara utetee imani yako, muda waisha. Mimi nasema dhambi ni mbaya, tena inabembeleza, inaua. Fuateni njia za Mwokozi, yaache mapito ya kale. Dhambi ni mbaya, dhambi inaua. Simama imara utetee imani yako, muda waisha.
maisha. Imani naiweka kwako, japo wanasema sitakata tamaa. Dhambi zangu zioshwe niwe safi machoni pako. Najitweka nira ya wokovu, nisitazamie mapito ya kale. Imara kwako nitakukimbilia Bwana. Imani naiweka kwako, japo wanasema sitakata tamaa. Dhambi zangu zioshwe niwe safi machoni pako. Najitweka nira ya wokovu, nisitazamie mapito ya kale. Imara kwako nitakukimbilia Bwana. Imani naiweka kwako, japo wanasema sitakata tamaa. Dhambi zangu zioshwe niwe safi machoni pako. Najitweka nira ya wokovu, nisitazamie mapito ya kale. Imara kwako nitakukimbilia Bwana. Imani naiweka kwako, japo wanasema sitakata tamaa. Dhambi zangu zioshwe niwe safi machoni pako. Najitweka nira ya wokovu, nisitazamie mapito ya kale. Imara kwako nitakukimbilia Bwana. Amen, amen. Wanajiita Wonderful Digital Records, wanatupea wimbo wa pili wakitoka Upsky. Thank you, stage. Nakwea mlima kwenda kufanya kazi ya Mungu. Mimi sina lingine la kufanya duniani, ni kazi ya Mungu tu. Changamoto sihaba, Yesu nitie nguvu. Mimi nisiwe na shaka, kazi ya Mungu iende mbele. Nisiwe na shaka, kazi ya Mungu iende mbele. Nakwea mlima kwenda kufanya kazi ya Mungu. Mimi sina lingine la kufanya duniani, ni kazi ya Mungu tu. Changamoto sihaba, Yesu nitie nguvu. Mimi nisiwe na shaka, kazi ya Mungu iende mbele. Nisiwe na shaka, kazi ya Mungu iende mbele. Kazi nafanya Mungu, familia yangu na mwachia. Ibilisi ameinuka, ataka aniangamize. Wanene wananicheka, eti mimi mpweke. Usiniache Bwana aibuni, jina lako lidhalilishwe. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kazi nafanya Mungu, familia yangu na mwachia. Ibilisi ameinuka, ataka aniangamize. Wanene wananicheka, eti mimi mpweke. Usiniache Bwana aibuni, jina lako lidhalilishwe. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana.
akanitaja kwa maneno mabaya, atakufa lini jina lake lipotee. Na mmoja wao akija kunitazama usema uongo, moyo wake hujikusanyia maovu, naye atokapo nje huyanena. Siri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu. Ameniinulia kisigino chake, lakini wewe Bwana unifadhili. Uniinue nipate kuwalipa, kwa neno hili nimejua wanipenda. Adui yangu hasimangi kwa kunishinda. Kazi zinafanya familia yangu na kuachia chini. Ibilisi ameinuka ataka aniangamize. Wanene wananicheka eti mimi mpweke. Usiniache Bwana aibuni, jina lako lidhalilishwe. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kazi zinafanya familia yangu na kuachia chini. Ibilisi ameinuka ataka aniangamize. Wanene wananicheka eti mimi mpweke. Usiniache Bwana aibuni, jina lako lidhalilishwe. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kazi zinafanya familia yangu na kuachia chini. Ibilisi ameinuka ataka aniangamize. Wanene wananicheka eti mimi mpweke. Usiniache Bwana aibuni, jina lako lidhalilishwe. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kazi zinafanya familia yangu na kuachia chini. Ibilisi ameinuka ataka aniangamize. Wanene wananicheka eti mimi mpweke. Usiniache Bwana aibuni, jina lako lidhalilishwe. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Kilio changu usikie, vita vyangu pigana Bwana. Amina. Yaani kilio changu Bwana usikie, vita vyangu pigana Bwana. Hao wanaitwa Wonderful Digital Record Ministers. On stage, Opsky nyimbo 2. Karibuni sana. Kumbuka tunapata haya yote one kutoka The Great Point Media na The Glorious Choral YouTube account. Kumbuka kulike, subscribe na kushare hii program, hivyo ndio na promote kazi hii yote, na barikiwe sana. Opsky Ministers nyimbo 2. Na wengine mtawasaidia tu kwa kukanyaga polepole, msikae mtachoka sana. Alitamka na vitu vyote vikawa, hakika Mungu wetu ni wa ajabu. Neno la kinywa chake halitarudi bure, Mungu ni mwaminifu muweza yote. Alitamka na vitu vyote vikawa, hakika Mungu wetu ni wa ajabu. Neno la kinywa chake halitarudi bure, Mungu ni mwaminifu muweza yote. Vyote vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimo kwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo roho ya giza ni
wala giza haitaiweza. Vita vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Katika maisha yetu tupate faraja tuliyochoka. Ulivyotamka mwanzoni na jambo likawa, tamka leo. Hapana mwangaza tena. Katika maisha yetu tupate faraja tuliyochoka. Ulivyotamka mwanzoni na jambo likawa, tamka leo. Hapana mwangaza tena. Vita vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Vita vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Vita vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Vita vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Vita vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakingefanyika chochote. Ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, uzima nuru ya watu. Ndiyo nuru ya gizani, wala giza haitaiweza. Amen, amen. Hao wanajiita Hope Sky Ministries wanatupa wimbo wa pili na inyora chikwawe chichansi pichire ese umucho daraja 2 njibuate YouTube account na kwa wenda mwa subscribe, like na share ili mwe promote gasi iyo monene gendera go sese ni wanonsi asore asoko ni biasi biao kwa rebonjoro biao nanda ko mubate stress ya kwa sababu monene awo sese ni nanda iwo chichira ni mwangu tukisa chance kukiza kile kwa sababu ni ministers. Kutoka mapito ya zamani, umerudia njia zako za uovu kama mbwa arejeleapo matapishi yake. Umezama kwenye dhambi, sasa una uzoefu. Maisha ya dhambi yamekuwa kawaida. Uliyetanga mbali na nyumbani, njoo. Umepotoka mapito ya zamani, umerudia njia zako za uovu kama mbwa
Tazama kwenye dunia sasa, una uzoefu, maisha ya dhambi yamekuwa kawaida. Uliyetanga mbali na nyumbani njoo, usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Fanya uamuzi, zitia njia mbili, ipi utakayoifuata, kama ni ya Mungu au ya Shetani. Dhamini wewe na Bwana Yesu akuita, asijia zako mbaya, urejee zizini mwake. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Usitie sikio, utapoze, utafanya uamuzi, rudi nyumbani. Kama upotevu, zingatia moyoni, ukumbuke pale ulipoanguka. Asimama mlangoni abisha, ukisikia sauti yake, ndiye njia na uzima, iende wokovuni. Amina. Abwe wako nga Opsky Ministers uyogozi wako rukumasta Epsoni ngwani iliogotera nga tigeria tata tigeria
ligena lyechindelia nebuligena lyabantu chindelia njiro ya chikoro kunga chinyangatare nechindelia ningi chindelia boy amanye tiko gusikwara atigana ngonza chindelia njiro chiri chimbe. Amen. Karibu sana oyakoro ku Master Nepson Ogotera n'obosomba ogotera n'obosomba tali ora kwere igatari otora kwere koni ebiasi tali ora kwere oigura bangana barimo koni ebiasi moiranana tali amura kwere noni chinyanya tali ora kwere igo yani nabo koni chinyanya nando ikiguru Nyasaye nabwato omoroberio muye bwokorusia gosukie yani Mungu na jambo na sababu na batokoro Yesu Kiswahili translate buya ayo koni chinyanya tali abora kwere wewe ambao unauza nyanya hapo sio utakufia ya ati translate Kisongo kiagere Kiswahili na kongo ayo koendie pikipiki tali abora kwere wewe mwenye unaendesha pikipiki utakufa saa hii kono na kimwakora mwama nandi ninja nata translate iwe rango Nyasaye nabao kurusia se pikipiki yako beka segari Mungu anasema anaweza kutoa hapo kwanza kufikisha mbinguni utapata uzima wa milele. Amina. Amen. Akini tanyora restaurant gutugute ya Mungu tukuta igoro. Basi wimbo ndio obosomba Karibu seni we ayasimamia hapa master hapa ndio tunabeka black amatanga kwani gochi Israeli mwana wasomba bisiri ezeye mejana tibai pakanani ezeye yomwana bakwere bisiri ezeye wasomba korinde musana alumi bakarute nyuma ya bonse ikamera chingiti ya farao bakagetenga misiri zarakwere atindekwe ya babo Bakamotogia, erenya sae. Ogimono, tariato rakure, tata na wate omoro yamuya. Nato ruane, anke na ito bonchoreye, nato rusia, obo somba. Ogimono, tariato rakure, tata na wate omoro. Bonjourenie, Natorusia, Bobo Somba. Anya basi seni wewe kiakwamanya. Yakondole bali moseseni. Amina. Borro banaria. Seni ni mokiaiga. Karibu. Takorera wekurura sekonda. Wegu 50 talio ora kwere. Menyere to botaka o bokonguma pesa teyo tario ora kwere asa marwaire no kosa makweli no kotanchwa tario ora kwere tata na bwate o moroberio muya asa wana baye tibwe chaya tibwe iranana aye mosani ebinto no nyore asogo saba kwemata na kwerita natorusie aibo bosomba obogimobo tariato na kwere tata na bwate omorobe yomuya natorwanere anke ona into bonchorere natorusie obobo bosomba obogimobo tariato na kwere na bwate omorobe yomuya natorwanere anke ona into bonchorerie natorusie obobo somba tosabe tatanato igwete titarasa tatanato buere nato iranerie atoru
atarusie aigo bosomba tosabe tata nato igwete titorosa tata nato buhe nato iranerie atorusie aigo bosomba tosabe tata nato igwete titorosa tata nato buhere nato iranerie atorusie aigo bosomba anya gwasise niwe nganya sana nakorusio bosomba imokyo koboko igatoteba amina amina oyo akorokunga Master Nepson nero tomenta ngokomo okomo guka aya taraera bona chakire oyo akoroku Master Nepson mongwano monyerero mutambe nari Master bano kwanyomire irorera ngotinda igo yango tora igunga daraja mbili osembaro daraja mbili oye naigura abantu mbaro igenerire rino tutaite litigeri gwega tigeria ligenerio gotigeria ninki ogotigeria nikusongesha kusongesha kegusi yano okosukia data ke ligeneri nyasao tebanga rero daraja mbili ndirigotigara ligenarire lieri tochagerire yogotanyoro mukungu yobotaka obotaka kiagero tabwati besa tokunyoma amen amina ng'ombe njio eliri atigerigwe eri akabere ligena ria kabere rie bitina yogotaonia mwana bogoche daraja mbili echira obere korumambi bakamara gobota yani eri ogotaonia ligena ndirorie moko ne nyandamwamu oyo omusani ogakoni mono gukobwa kwaranga ndaka omokorero na yale koni mambi naye bono kwarro mokorere gento endamwemwe koreki na moko chiere nyasato konye ligena ndire nandi rikora tigerigwa elineria obono yakorokunga Master Nepson agotoa ogotera kuringa tigeria tata tebwati paswa Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asobo ina Yesu araire elio bache komo akamaguta Salome na Maria Morio Magdalena babokire agotero kwenye koroku ya noni chinyanya nogendie pigipigi nkiokora okora atenenia mbanje ire barabugocha kakitene na soera ini mwezi tochakeri karati turabatebia na bora nyoro gotige biasiga bugokoirana omone na kore nkorerie o ni pakokumi nandi bibore tuanze wimbo karibu sana na kore gari meikwa ngere tata na Master Nepson haleluya Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asobo ina Yesu araire elio bache komo akamaguta Salome na Maria Morio Magdalena babokire mambia chuni kogenda asobo ina Yesu araire elio bache komo akamaguta koba kogenda nchera bakoborania ningora tigerie digenariria babeketa bayahudi asomoina Yesu taboka bobaikaroro digenatirio diatigeriwe na boiko omobere o Yesu toyo obokire obuira makweri tata bwekanero ratigerie digenaria makomoito
chuni korikia tigeria rigena tata na injenyore nagwe tigeiro moneno ne otigerie rigena yogotanyora egasi kwabeire gokorikia nonyore aye nonyore aserietaria yeso veremo kwabeire gokorikia nonyore aserietaria yeso mokungu nonyore mosacha nonyore abana nonyore byosi aserietaria yeso korigia nonyore kotura nonyore kosaba nonyore byosi aserietaria yeso amino. Get to the point. Take a step forward. Nonyore aserietaria yeso yapigariwe Amina ngayani nyasaye tigeria rigeneri kai abantu babwata magena tigango kani inchuko baba aebue kai inchuae okotero kona kiroche hani gwati korava kwaninga bantaba bara yamora serietario monene mbuya tole yamore nainde mbuya tole na kiokoro kubaba kiokotero kugwakoira koratigango kwangirire buyaba kana atigire biasara byane na taire ngero monene oneiga koira na konia ndaserietaria. Haleluya. Gakoira nango korareki. Konia ndaserietaria ngo. Pastor, no igwete ngane komando bada. Oya kurukunga Master Nepson na bayigo na bakumunyora gari YouTube account yae Master Nepson taribo. Cha ngane ro tenete chisoro artist yani bali bagwetera kibinafsi. Ngaro batenenete amina sana. Ngoranga abantu badaraja mbiriga. Kama umebarikiwa fanya namna hii. Kumbuka hii hafla yote inaletwa na kwaya inaitwa The Glorious Choral Kenya. Tuko ndani ya daraja mbili tunaletea program inaitwa Evangelistic Tour ambayo tunatembea matowns ili kuwaletea nyimbo na kutukuza Mungu kupitia nyimbo. Siku ya leo tuko ndani ya daraja mbili na tukiomba kwamba mbarikiwe sana. Tufuatilie kwa mitandao kwa wale ambao hawezi fika hapa. Tuko Get the Point Media Live na vile vile tuko in the YouTube account ya The Glorious Choral Kenya. Nande karukwa soiroro egento kia mano bwene thokora na rure mutandao moga endere togocha egento kia mano bwene thokora no ko subscribe erinde go support echi program echi ichinde chonsi na bigo gendere ko seseni wandonsi ya sore. Yes, mtandao wakimaliza Spring Falls Ministers wataingia. Thank you so much. Yes, karibuni sana. Hawa wanajiita mtandao ministers barawe ba mwete ngabasubati mbata yetieze kwaya akamwa gocha ne kwaya basacha buka. Sacha banyanderu mbara ba besi mbaro. Etwate barero daraja mbiri onye kogwate mumurana moise ko karesikaria tarate banga tarara musacha basacha mbara. Ona ino mogocha mweta omera ga erende.
na rayo manene na tebete se bibilia nga tuichorane tuichore kabisa ese tuichora bie kaba ikuichora no muntu. Amina. Yes, karibuni sana. Hawa wanajiita Mtandao Ministers. Wanatubariki na nyimbo mbili. Bao tusiseze ni na matera abiri. Yes, Mtandao mwachikura agamba ke. Turabachiza. Mwete mwanya korana. Abasaja na baramu kugwana ni bari. Aya ngugwana ni bari. Aseki. Ane moto tebi nyangi kere next year sechukua ino Mtandao. Ono njira monya gutara basaja boka. Teri toko balgo. Ngudi kisai bozwa Yesu hunyeka. Mtandao Ministers watatubariki na nyimbo mbili wakitoka. Nasikia Alex ako ndani ya nyumba. Recognize you. Utatubariki pia. Karibu sana Mtandao. Mimi Mungu nishasema na itakuja timia, nitalitenda sitarudi nyuma. Ezekieli waambie hao Waisraeli, hakika sitabagua yeyote, nitawahukumu kwa matendo yenu. Ghadhabu yangu imefika koni, naja upesi na kiboko changu nitacharaza yeyote yule nimpataye amezama dhambini. Na sema tena, agizo nimeshatoa, ni Mungu na sitabadili. Mimi Mungu nishasema na itakuja timia, nitalitenda sitarudi nyuma. Ezekieli waambie hao Waisraeli, hakika sitabagua yeyote, nitawahukumu kwa matendo yenu. Ghadhabu yangu imefika koni, naja upesi na kiboko changu nitacharaza yeyote yule nimpataye amezama dhambini. Na sema tena, agizo nimeshatoa, ni Mungu na sitabadili. Ghadhabu ya Bwana hakika na inawa, tubuni dhambi mwenzangu. Nyakati hizi ni za mwisho ndugu, rekebisha, hukumu ya Bwana upesi yaja. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Ghadhabu ya Bwana hakika na inawaka, tubuni dhambi mwenzangu. Nyakati hizi ni za mwisho ndugu, rekebisha, hukumu ya Bwana upesi yaja. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Amina, wanajiita Mtandao Ministers ndio wako stage. Ni Mtandao Ministers. Limetolewa kwetu na hawa wachungaji, kitu si tuondoke dhambini upesi, tujitakase na kujiunga na kundi litakalo mlaki Mwokozi angani. Tujiepushe na yale yaliyo kinyume kwake na kutenda yaliyo mapenzi yake Mungu. Tutubu dhambi zetu na kupatanishwa naye kupitia ubatizo. Tumkubali Yesu awe Mwokozi wa maisha, ndipo sasa tujiepushe na ghadhabu yake. Akija tumlaki na malaika na tufurahi pamoja. Onyo limetolewa kwetu na hawa wachungaji, likitusihi tuondoke dhambini upesi, tujitakase na kujiunga na kundi litakalo mlaki Mwokozi angani. Tujiepushe na yale yaliyo kinyume kwake na kutenda yaliyo mapenzi yake Mungu. Tutubu dhambi zetu na kupatanishwa naye kupitia ubatizo. Tumkubali Yesu awe Mwokozi wa maisha, ndipo sasa tujiepushe na ghadhabu yake. Akija tumlaki na malaika na tufurahi pamoja.
mwisho ndugu, rekebisha hukumu ya Bwana upesi yaja. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Ghadhabu ya Bwana hakika na inawaka. Tubuni dhambi mwenzangu, nyakati hizi ni za mwisho ndugu, rekebisha hukumu ya Bwana upesi yaja. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Ghadhabu ya Bwana hakika na inawaka. Tubuni dhambi mwenzangu, nyakati hizi ni za mwisho ndugu, rekebisha hukumu ya Bwana upesi yaja. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Ghadhabu ya Bwana hakika na inawaka. Tubuni dhambi mwenzangu, nyakati hizi ni za mwisho ndugu, rekebisha hukumu ya Bwana upesi yaja. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Hata hukumu kila mmoja kulingana na matendo yake. Amina, asante sana. Hawa ni Mtandao Ministers. Kwa menajili ya wageni tunasidi kwa karibu wanatupa wimbo wa Blue. Mtandao Ministers nazidi kuwakaribisha wale ambao mko, tunazidi kuwakaribisha wale ambao mko biashara, wale mnasafiri, jiunge hapo karibu. Hii ni Evangelist Tour ya The Glorious Choral. Mtandao mnatupa yes, mtandao wanatupa over the side. Kama siyo Watambua silaha kali katika vita, itumiwapo ushindi kwetu wadhihirika. Aionapo shetani kwa kweli huwa mbali. Sikizeni ndugu na nikupe siri, jishushe mwinueni Mwenyezi, nyenyekeni kwake Mungu. Piga magoti muite Yesu, vaeni imani mwenzangu, taja jina la Yesu nawe utashinda. Watambua silaha kali katika vita, itumiwapo ushindi kwetu wadhihirika. Aionapo shetani kwa kweli huwa mbali. Sikizeni ndugu na nikupe siri, jishushe mwinueni Mwenyezi, nyenyekeni kwake Mungu. Piga magoti muite Yesu, vaeni imani mwenzangu, taja jina la Yesu nawe utashinda. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, 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 nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, 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 nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Amina, tunazidi kubarikiwa kwa njia hiyo. Mtandao Ministers wanazidi kutubariki. Na wakutoka tutakuwa na Alex. Paulo
Paulo na Sila wakiwa kule gerezani, hawakusita kumuita mkombozi wao. Walilia sana ili Mungu awarehemu, awanasue toka minyororoni. Kinete wao walisimama imani, pia wakajivika. Waliliita jina la Bwana licha ya kuwa matekani. Kwa jina hilo milango nayo kafunguka. Paulo na Sila wakiwa kule gerezani, hawakusita kumuita mkombozi wao. Walilia sana ili Mungu awarehemu, awanasue toka minyororoni. Kidete wao walisimama imani, pia wakajivika. Waliliita jina la Bwana licha ya kuwa matekani. Kwa jina hilo milango nayo kafunguka. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, 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 nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, 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 nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, 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 nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, toka, nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Kwa jina la Yesu tuamuru milima iame, 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 iame. Kwa jina la Yesu viziwi wasikia, vipofu pia waona kwa jina lake. Kwa jina la Yesu mapepo toka, 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 nawe ushinda milele. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Viwete tembea, 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 na jina la Yesu lipate sifa. Haya, amina. Amina Mtandao Ministers. Kwa wageni, kwa ajili ya wageni, tunaomba kuwajulisha ni nini kinaendelea hapa. Fanya hivyo, fanya hivyo. Haya, kwa wale ambao umefika wakati huu, ni kikundi cha waimbaji The Glorious Choral Kenya. Haya ni kikundi cha Glorious Choral ambao wamefika eneo hili kuwabariki kwa njia ya nyimbo, na kisha baadaye tutapata mahubiri na Pastor Joyce Matara. Lakini kwa wakati huu tunazidi kubarikiwa na nyimbo, na mbele yetu ni ndogo Alex ambaye atatubariki kwa wimbo, na kisha baadaye tutapata Spring Ministers kwa utaratibu huo. Karibu.
kwendusirie ama kongu kombwerere ama enaye no mosani weke ene wanena neimeyane nigongi chire no gotogia gotogegeta nyango aetata no monyanguru obo ale kwendusirie ama kongu kombwerere ama enaye no mosani weke ene ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani waye no bogo kumya ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani waye no bogo kumya Tindo te chamo Tokyo monene Visi chabiangoka Goka goka Potongi borokyo bonene waye Wantani waye no boko kumya Tindo te chamo Tokyo monene Visi chabiangoka Goka goka Potongi borokyo bonene waye Wantani waye no boko kumya ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani waye no bogo kumya ase omogoko aye moto yetata ase obororo aye moto yetata tinga kichonsi aye moto yetata wantani waye no bogo kumya Amina. Yes, ayunsi pia gochire mase mokuru ase echiro ya daraja mbiri echiro nambe moma eta ndo daraja mbiri gwikamo batebinge echire nero nambe mo no moneno chiga gwetira sikwa ya the Glorious Choral Kenya na boy gotubwatia semetano ese the Get the Point media na boy go ime ya the Glorious Choral YouTube account ayonsi pi akoretu asimore ese program ikoroko evangelistic tour yogotana chichiro nechitaoni kubaretera matera gwetira asenjira ya bene nabo igori tukoria rero maragoba yabono ntubwate murandi ya Joyce Matara nero gujigoto sisenia na gutuira angena Kristo ase amasabo nabo igo oburandi obwa enjira ya bene karibu sana.
Spring vuna waokora Brenesa utatupatia wimbo kwa utaratibu huo. Akaanza kunena nao kwa mafumbo, kulikuwa na wanawali 10, 5 wapumbavu, 5 werevu. Usiku wa manane, nderemo na vifijo vikasikika, kote bwana harusi aja, cha kusikitisha sana, si wote wakaingia karamuni. Akaanza vifijo vikasikika, kote bwana harusi aja, cha kusikitisha sana, si wote wakaingia karamuni. Jioje mwenzangu ndugu, mafuta ya akiba mkononi mwako, jipishe penya, nenda karamuni, usiwe kama wale 5 wapumbavu, walikosa mafuta wakakosa kuingia pale. Jioje mwenzangu ndugu, mafuta ya akiba mkononi mwako, jipishe penya, nenda karamuni, usiwe kama wale 5 wapumbavu, walikosa mafuta wakakosa kuingia pale. Si kitambo Bwana yu haja, tutamuona. Jioje mwenzangu ndugu, mafuta ya akiba mkononi mwako, jipishe penya, nenda karamuni, usiwe kama wale 5 wapumbavu, walikosa mafuta wakakosa kuingia pale. Jioje mwenzangu ndugu, mafuta ya akiba mkononi mwako, jipishe penya, nenda karamuni, usiwe kama wale 5 wapumbavu, walikosa mafuta wakakosa kuingia pale. Jioje mwenzangu ndugu, mafuta ya akiba mkononi mwako, jipishe penya, nenda karamuni, usiwe kama wale 5 wapumbavu, walikosa mafuta wakakosa kuingia pale. Jioje mwenzangu ndugu, mafuta ya akiba mkononi mwako, jipishe penya, nenda karamuni, usiwe kama wale 5 wapumbavu, walikosa mafuta wakakosa kuingia pale. Wale watu wa mitandao yetu ya kijamii wana complain kwamba sauti ya mic haisikiki. Tafadhali DJ fanya mambo abantu b'emitandao ba complain na bari kuigua yogeri, especially ekaro abantu bakunda gutera bakati w'igitokwa. You don't try to adjust abantu bari mu technical page mukora mu nayo arrokane ekiri kamwe bwenesa kago
kijamii yani YouTube Get the Point Media abo igo the Glorious Choral Kenya oyo goso akoro kubro enesa abo igo anaka matukabira tutago rubutuga jakiru kwebo abu yiga singane lakini nabo randi agocha nero kwa naro borandi ande para support ya bantu naba kuno randi support kama nyoko korro manegas manji bantu ikabatureke nade baba tebisiguri acha kidogo asoba randi trafoka sasura adi wana wakuire suriyasi okay na sawa aya totally jaza na bakwende sertres nyambo DJ jaza Pasa sauti sikike kote, walimwengu wamtazamie Mwokozi akirudi kutoka mawinguni, utavishwa taji ya nyota ngapi? Pasa sauti kote ndugu yangu, nyakati tulizokuwa ndizo ngumu, iwafikie wote, injili ifike. Pasa sauti sikike kote, walimwengu wamtazamie Mwokozi akirudi kutoka mawinguni, utavishwa taji ya nyota ngapi? Pasa sauti kote ndugu yangu, nyakati tulizokuwa ndizo ngumu, iwafikie wote, injili ifike. Mungu atatukirimu uzima wa milele, watatumcha humu duniani. Jiulize kwamba utavishwa taji na washindi. Ndugu zangu, amkeni. Mungu atatukirimu uzima wa milele, watatumcha humu duniani. Jiulize kwamba utavishwa taji na washindi. Ndugu zangu, amkeni. Tajibu maswali ya Mungu, taji nilikupa sasa iko wapi? Amka sasa hivi, omba kusamehe, ufanye kazi yake Bwana. Hakika hutalipa sawa na matendo yetu, tusije kataa neno halikufika. Pasa sauti tena ndugu, amkeni. Hakika utajibu maswali yake Mungu, taji nilokupa sasa iko wapi? Amka sasa hivi, omba kusamehe, ufanye kazi yake Bwana. Hakika hutalipa sawa na matendo yetu, tusije kataa neno halikufika. Pasa sauti tena ndugu, amkeni. Mungu atatukirimu uzima wa milele, watatumcha humu duniani. Jiulize kwamba utavishwa taji na washindi. Ndugu zangu, amkeni. Mungu atatukirimu uzima wa milele, watatumcha humu duniani. Jiulize kwamba utavishwa taji na washindi. Ndugu zangu, amkeni. Mungu atatukirimu uzima wa milele, watatumcha humu duniani. Jiulize kwamba utavishwa taji na washindi. Ndugu zangu, amkeni. Mungu atatukirimu uzima wa milele, watatumcha humu duniani. Jiulize kwamba utavishwa taji na washindi. Ndugu zangu, amkeni. Amina, amen, amen, amen. Yakuru kuna yanga kumuruka pasta yakwa maskani ayo arende na chaturangeri gatamokorro guchangira irinda gende gukora uburandi ubu uno musomba nandi tumwira kiarango. Yes ababago so Christ Revealance akurwo mungwana naro kurukunga Dan Asan aboigo ntubuate Silvio Murwa Moses Odhiambo, hao wote watakuja na wetane yonsi chinsa cha sira wika igore gukwana mona intu wetera ngo wetera
Umusomba Joyce Matara. Ate tugitarukia mang'ana. Wana tota tukobaragana sanchira bana mwarigamia. Taragocha ukona marintwe. Tutangantore tayari. Asegeka chitega chitari nyingi kurbono. Goswari kuchara kone na into. Na bwe kontore banga chukwa ichiri chonse tumwikire gato kubera ni kambira mono na ndio mono onyatura onyora ibagana ndo onyatura konyora irabaga tugukuru burandia ntugenderere na matera ugoika ria guru chiza riko bya guseri ari mu ikora na haza cha kurorosi yes. Hassan kwa stand by. Kisha nikaona natazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, mwenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao, kwani hao wameteuliwa katika ufalme wa mbinguni. Kisha nikaona natazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, mwenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao, kwani hao wameteuliwa katika ufalme wa mbinguni. Nyosheni mapito, Bwana arudi na ujira wake mkononi kumpa kila mmoja kadiri na kazi yake alotenda mwenyewe. Shika sana ulicho nacho mwenzangu, akija mfalme Bwana atupate tutayari, tuvishe taji lile la washindi na kupaa naye angani, japo kwa kishindo atatupa nguvu. Nyosheni mapito, Bwana arudi na ujira wake mkononi kumpa kila mmoja kadiri na kazi yake alotenda mwenyewe. Shika sana ulicho nacho mwenzangu, akija mfalme Bwana atupate tutayari, tuvishwe taji lile la washindi na kupaa naye angani, japo kwa kishindo atatupa nguvu. Maridadi sana. Daraja 2 market. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi na mbele ya wenye uhai. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi na mbele ya wenye uhai. Nyosheni mapito, Bwana arudi na ujira wake mkononi kumpa kila mmoja kadiri na kazi yake alotenda mwenyewe. Shika sana ulicho nacho mwenzangu, akija mfalme Bwana atupate tutayari, tuvishe taji lile la washindi na kupaa naye angani, japo kwa kishindo atatupa nguvu. Nyosheni mapito, Bwana arudi na ujira wake mkononi kumpa kila mmoja kadiri na kazi yake alotenda mwenyewe. Shika sana ulicho nacho mwenzangu, akija mfalme Bwana atupate tutayari, tuvishe
taji lile la washindi, na kupaa naye angani, japo kwa kishindo atatupa nguvu. Nyosheni mapito, Bwana arudi na ujira wake mkononi, kumpa kila mmoja kadiri na kazi yake alotenda mwenyewe. Shika sana ulicho nacho mwenzangu, akija mfalme Bwana atupate tutayari, tuvishwe taji lile la washindi, na kupaa naye angani, japo kwa kishindo atatupa nguvu. Nyosheni mapito, Bwana arudi na ujira wake mkononi, kumpa kila mmoja kadiri na kazi yake alotenda mwenyewe. Shika sana ulicho nacho mwenzangu, akija mfalme Bwana atupate tutayari, tuvishwe taji lile la washindi, na kupaa naye angani, japo kwa kishindo atatupa nguvu. Amina. Asante sana Christ Revealers kwa minajili ya kutubariki. Na kwa umbali huo, ningependa wale ambao hawajapata nafasi ya kuomba kwa sasa, mtatubia radhi. Tunataka mtumishi wa Mungu aje anene pamoja nasi, na kisha baadaye ndugu Hassan na dada Sylvia mtafuta baadaye kwa utaratibu huo. Hiyo ni baada ya mchungaji Joyce Matara kuongea pamoja nasi. Sasa kwa njia ya kipekee, ningependa kushukuru wale wote ambao katika hii sehemu ya kwanza tumeweza kushirikiana katika kingo yake kusi. Yes, karego tabe masemo otokoro se jiro ya daraja 2 to koretera na kukoyerukira ayansi pibuna tikire kurwa ime ya daraja 2 nyora ene kwa ya The Glorious Choral Kenya koretere program ya matera ekonda kire town erinde ya koroborandi na ntoko tabanga twakurira undi ntangani tetete korete randi amukunde kane akore enkoreri yogo toike angena Kristo gwetera ase amarandi ya kego na boigo tukukura intosoe nande ase bali mwatigere inyora imeya daraja 2 ntobwate abantu bali bagokora oborandi bwo matera abene yani bakuru kusolo atus no bale ime iyo nyumba ntobwate Dana Hassan tarakora nkoreria na boigo Sylvia Omuru agekubwate na Moses watafanya hayo yote bagokora yonsi inyora ayonsi agochira yemasemo ase mutandao or get the point na The Glorious Choral Kenya inyora onere MC Mr. Obi nero ngonya kubwaterera akubwate nango asenchere yontarateba tete kubarigani andonsi asore aserege rigoika nyakora sebi asara andonsi asore we arigane igorongo konera munainte asenchera yabene ono musomba Yohana twarosa banga asenchera yabene mnamoko arigani gochaigo na penda ningependa tu kuwakaribisha kila mmoja mchungaji anasimama kuzungumza nasi. Kwa sehemu hii ya kwanza tungeomba tuombe ili tumalize, tukienda sehemu ya pili tupate mahubiri ili tuweze kualika mwenzetu Jona aweze kuleta mchungaji. Ningeomba tuombe pote tulipo ili tuweze kumaliza sehemu ya kwanza. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu wetu, sifa na shukrani ni zako. Tunashukuru kwa umbali huu sisi tu wenye dhambi, penye tumeenda kinyume na mapenzi yako Bwana, tuombe tusamehe. Na wakati huu tunapoenda kupata neno lako, tuomba mbingu ishuke liweze kunena nasi kwa njia ya kipekee, na zaidi ya yote tutayarishe kwa minajili ya mbingu. Shuka nena nasi, ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Musomba lende. Aligania. Haleluya. Mungu na wasalimu. Jambo. Gente ngeri kwa nabii. Yes. Abake nabanene na bariganira senchire ya bene mono asinga kiechige birebi niege netenga ensementanga ni yabere yengenju nande yengi ya mono eyogotera ndigete korra bare redia sengenju yo murande Joyce Mwanga Samagoko. Thank you. Aba bari ngumbwa ali ese cabbage anya moto igwete gaki oyo makoro kobokoiga ase cabbage alia. Thank you so much. Abamora abechi bigimbi amore ngo mwari obera mpaka engakiyo mwario. Thank you so much. Nabonari gusaba incho konye biro tokumba maiso twarigani evangelist Joyce Mwango
yomo egati y'abang'ina naende abakungu abange Nyasaye akonyire obaire eng'ana bagosimeka rituko gochiaseni ase obogima bwabo. Tigango tosabe eruoti Nyasaye tato itore igoro mono twachira asora ase eng'encho twakoboria ng'a amaene obe naintwe ase ensemo entang'ani yaitikire kwera bono oyo minto choice mogeni oyo gochi gokwana amo n'abana baga ase iga ngotene nare Kristo Yesu nasaba Nyasaye omwoboremu kobwaboria bwate omorageri nasorome rwae okunene rikara riago rigwoka kwakwane na intwa senchire abene mono erinde Yesu Kristo kagokora tokororae gotwasabira amake twegenete ensi amabera nirita ria Yesu Kristo yo motore ito monge na choice. Karibu. Bia mono tigamba kwani kwa monene mbia muri mwezi mutago nkwani inabakorera bono ngento kinabakorera bia mono sana. Kwanza tunashukuru Mungu wetu kwa sababu Mungu wetu ni mwema oyo korendire goikaiga moiraneri bia mono Nyasaye no muya bande ba minto bale mochari lakini aye igore moyo tari besorwete no gwanja kwa Nyasaye igo twacha ne chikwaye cha sengencho yoko motogio monene asacha n'abakungu muri chire yaba murana abaiseke tigato motogi Nyasaye kero tule moye kyagero toire ribageri bono mbia mana se kwaya Nyasaye oito igago tabanga genda ase binchera mogenda ase chichiro mangana yino ali kirase getabu ya Jeremia igo ga antore espasi go tule bia ne metu ya ito yere kamiri erinde tomo baka Nyasaye go tule moyo tutaragende sanduki kero turagende sanduki ntokonyora ribaga bono mbia mana abanyapigipigi ba minto monene abaeseni nabo weta chigari naba mobwate biasara nabariganiri mwese ase rieta ria Yesu haleluya bono tigatusaba ase ng'encho ndotageti gokora chingaki ende tusabe iga turangeria omoika tato itore igoro twakorangeirie ase gekeke tugwakera mbia mono Nyasaye aye kwabeire amo na intukorwa obwana boito goika rero twatenenira ataracha konya togoche chiro lakini rero gotwachira ase ng'encho ring'ana riao Nyasaye oseni abana bao bonse abamurana abaiseke basacha n'abakungu barase ng'encho gwechando kwerigeria omonene bakoeri bagase mioyo abase chinse chitoiguling'ana riao bono obuya bwao tiga botoisa n'omoiko torae ase rieta ria Yesu motoria bia mono bono ring'ana rero ntagetendete igo ntagete koba omoyo kobatebi ng'emechando neyekeregeke egekogera emechando ero etoroserio Nyasaye ang'ina amache morange aigure muna ikubandira asende lakini egente genkirikiria buya igo etagete monge getekia kegokiria riogiria ne biya ase ng'enche y'abana ba Nyasaye ntagete nkwane ring'ana riaretire emechando emenene ase chinka nase chikanisa nonya nase tore baka chichiro emechando negente kebe noboremeru nobotaka nakigekogera abateri batera ng'a omonene tigeri rigena na inche enyore nabo tware gosaba rero ng'a Nyasaye tokonyekera oyomo tomanye ng'emechando neyekeregeke abakungu baite emechando neyekeregeke mosacha nana gokong'wania ebiboko mambiendo nkoborerwa oti ase rieta ria Yesu tona gochandeka ng'a nkong'anyore kibono okong'anyora omokungu omonene mosacha okoretete agakoega gokorikera rirube ng'a when I remember you am not eating nande nkio okorwero nantobu ne muno okage ne stigam bagaka bono tori gochiande twabamanyire bono gotwikaransete tokirete togotetaracha twonie ebiasi twakoretera ensuna tokoretera akagaka kari nabo okoroma kabere orare
mambi bokiere ekere Nyasaye natomanyete bono Biblia egoteba ase gitabu kia Abakorinto torore tata Corinthians 2 Corinthians 5:17 igegoteba ng'emechando yaito neyekeregeke basacha baito mokogendi chipigipigi twamanyire mbeo nero lakini emechando ine yekeregeke bwango iga Nyasaye nkogoseseniare abatakagirete ng'ana ogendie Mercedes Benz koiborete ngochere kase rieta ria Yesu haleluya bana matoto geri ng'ang'a no torakoso omwana ndakana ng'a onya nekonda tari otorakwere tari oto onya ntara cha tari orakwere kogenda orokwera Amerika ase rieta ria Yesu kende nkeyo Nyasaye okobeka emeroberi teba yeteba teba egoteba asayo omonto karabe eme ya Kristo ya einirenge nateba 5:17 ya ni igo bono nende twaki yagenda togwake sub 4:17 tokomanya nene twaki yagenda 4:17 anone inaki emechando yaito nere inatagete inaki emechando yaito ereye keregeke gioka nemegusu abana ba Nyasaye mosacha kera gotebiri ngati nkorora mwana emechando ine megusu soko genda aseri toko kanyeko obo ori Nyasaye emechando enero nkobere goikankwe erinde korwa Nyasaye ko obung'aini ng'a mosacha bana orarire chinsasita nori chimioro bakanyombo kanyeke mokungu takoenda korara emechi y'abantu buno obosoku mosacha no mochoncho igamanyete ng'abantu bana esiko bare akaigo igokoigwa okogona oborimo boseri ndosoere nyomba takogenda korara emechi gokoire amang'ana yenka yage emechi amang'ana y'emechando neyekeregeke haleluya basacha mechando yaina abakungu babatisire bang'anyete mosacha omonene ng'a nengori okorigia ngori omokungu naro konywomete gose naye kwanywomete baete oboriri negente ekebe yatiga nkoerese onya omokungu okoramire sokogocha taracha esota ya siringi 55 omogati enusu ebianda bikanyeke korwa ochake gwake esau buno okoira nanka gokoira nanka obochinga bwarenkanga bwakorire geto bwaerire haleluya yani ochake gototebi ng'a nkoborande kayo okobora ogochi emechando yaito neyekeregeka abana ba Nyasaye naende nemegusu mono kwana naende teba egotya na bwa kare na kare egotoroseria obogima bwa kare na kare oboro obonge mono kobua yani emechando ebisi eborete mosacha kuboka mambi ogenda petting ekinge ekogosagende ekondo osukwemu na chinsa chiro oretera abana ebyasi bya 30 omanya koreta agachere kirasi obekera abana banywa amache Yesu no areba koigota ase rieta ria Yesu bagaka muri gototisa bana twabagunduire ege kogerekera omokungu ogotisu gokong'anya bongo mbori timamu kayo kong'anya gochi bero muna chinsa chiro Biblia yamenya gotoremia mechando ene yekeregeke Yohana 16:33 Yesu obuire nse na itugo ikatobwe emechando haleluya gakime ya Yesu ntoko bwe emechando abanya pigipigi aba abantu bande nkora bari kibesa eine emechando yekeregeke montago koria besa kwanyoro yogotebinga ndusi abagasuneka siringi 200 ngechi togweneti igo emechando neyekere kwana ye aya nabatebirie yegoteba ng'aya nabatebirie erinde munyare koba nomorembe imeyane aye kabe nomorembe ime ya Yesu ase mosacha morembe toyo nabore yakamaguta baka naisiandera buri baka magutago ayagotioka lakini omogako gochago tengatinyi bweti buno gotioka soka ngochisikabo ase Yesu kana morembe okoteki nole nkeki bono goteba yani togosibye ebinto bakobaseria omogaka chisuti ogochako ebiboko osenkwana korora bamataramba to ebiboko rero okomotenga omogaka kanye katigana nchere ngotebande egekogera obogotu omonto gaguchanse basi bati tokwana okoigorwa ebikombe bakesiororie koire
egekora chisa chao chugukwana akora gitu njiraika abana ba Nyasaye aya nabatebirie erinde omorembo nyare ko bamo na inwe kwanangu asense namonyo bone egotangasa ng'asensi namonyo areme chando na tonyore imechando korendere mioyo abana ba Nyasaye tore mikere kiege mugaka kago seriri emio moyo tario abantu bandemba nareteta biembe sana akorwa somo sacha ataraika sobo na ando bagaira somo sacha michando kiya korusiana ando nere diego kitiga tora iguana mbia more onya waseri guchikana bagasinu no bwata matabir ne ngoro bono igo karambu aterega ma igo kobogera na ende kore ne mechando otara kore mechando na ande kwa mente mechando ende yenda bagasinu tebi nyokona isonga ngari baga mechando ya ichoire tigange ende nyore kerogota mbekega marago banchene sukari abana bane banywe elio musacha ngo na korengere liare ngaya oko basoko genda oyere kwa basera ndiye takya korogu ngete ga korogu musacha noyo kwa rure ndororo eme chando ya itone ya kerege ke na ande ne megusuma na abana ba Nyasaye ekero torabe no morembe na ekero torabe me ya Yesu abangina mbia more abagakaba bakungu mbali baya mono tali maraika muna bara korame ngarinya mutweli era kwa mwakire bakoihule borro ayitago chanda kera li tukonkoreta liramanga naye muna bono emechandere bono ne yogo tigana tinywa macheito abana ba Nyasaye abasajaba igoma tage todo tebinga mogo to nywa manande mama yako to seli no ma tango mosacho tanywa matitabu at sauti muna wana nyakora no aye nkoma nyenora otakira banya bibi bakko ibiboko 40 ekyagere go korete bubi aye mwanya bantu abana abwo bogore tinda ngajo kubika ingo kwa irarete omwana okubika ino korete oyo okorete chimyoro munekero kinyange igo tagete gotebanga igo korite ini abana nda eri abana ubabenagi leto mukungu abana basoka selitera Yesu haleluya ngetenya sawa goteba ekyagera Biblia goteba 12 verse 4 ayatata soma aseba Ibrania 12 kemungo isana enywama nigero abagaka baito ikonyome tako na goseri abakungu ekyagera keroko na goseri chinga kichanko era chire abasubati tako na koruchinga tako na kobasakabere gatano basari mokora muna bana mago kora chinyangi na ande chasasoka ingige kobali chira chiri kwariete ngo gotunya na chire go kekyari gya kanenya sanje go gotebe anya kwariete iranga ntomenye ama kweri atwatanane menyo muna chiza chiro nebo gwaka nebo koraki basacha re muna go na go itapungu na kani mataranga tindi go tokonyeru njene kwini aya mwe kwini iga kunyi bari tabana tiga go toko kibano go ntokonyera ntaba yani no mwana ande ngese bano nyama mochaba igo to collision together to solution kero yo mona mama chale ase Yesu nto kwabera na haleluya ebiboko na biri chiu bano go kongita kere kikebe oma etaba sacha batindi bakule teko na kobo motindi asenka yao tosa bana mabira tukinya bana aselitara Yesu bangina na inu mobwatereti nganko genda ndi live ekero gwachete live na hande go kopenya live ejierere bo osaba na bangina muna gwachete live na hande menya live ege kogera okuna kugwanja kwa Nyasaye mechando te koera ni tutora kolege tuki tora here ngaki ateba ebate ekwana batata teba naende mwebiro gosorora kuria go yani getabu kerekie kyaba ibirania na keke 12 sano tokora 13 tego teba bintebi 13 verse 5 kwana aye timo babanchi chibesa bana ba Nyasaye eji 5 gwasoma soma igoro 4 okonyomana goseko ina tagete bana ba Nyasaye
Biblia egoteba okonywa mana gusikwa n'abantu bonse gusikwa abangina sikanywa mo yao na wana nche musaja tana kongega kuruma tarandete ngakini mawata banga moko nkiyo koega ko bwata musaja ngakiti gatora aborani egente subject tigera bas tagiti yabo ekyagera ko na mwise ko ne bwesa kata na kubye kanikarate nena ekyagera ne subject yabo sacha amaisha bomba bwati vasia lakini abakungu okonywa mana muri chireje okonywa mana gusikwe n'abantu bose abantu abamate bagusigete chikasi ni cyao chigosigete karore kanisa osikire kogo etataracha igosikire tariri okunguri igogi okona gokwani unabasacha muna chingi tige gosori omosacha tige gokwani ngapa agokure ngaha omobori ngatena boronge stengo nkeke gwakora ntage toirorere statement kabere na korabo bona na gasaka ka kiongogi akia yani omaete obo chinga tikoma gako una konywamete no goitera chindende oyina romo sacho haleluya mnabona matarata hoko gokyaro mumwamuga lakini mwanjete kyanda kyateni enjera na mwanjete enjera ngeta abana bamuraba buchitimaiga inande chikoria basacha maene. That is wrong. Bobepi bagakana inu barimo omaete tigamba tebya abasacha muno koega mono n'abakungu bagwanjete ekine kibasa kikoega ege kogera without money monto tayora gwanje abakambiye mule kwasi nyukoiro mogate aya igoreke bungo isanemo Proverbs 6 verse 31 na 32 oigwe abagaka mokungu tago gwanja busa igago gwanchekera gukogonka kibesobwa temebukeje agokora kenge sitati kogo chikoigu bana gwatingoka kwa matanga etioko bakorusi chonsi atigire chikachigo chandeka mwatigira abakungu bainu baguchandeka mokungu bwo monto igakori yobugima bwaga busirie borimo gosoma ene akobo siria togo twara ngombe geti togo twara gento nyumba ekyagera goswa nyumba no bosoku nande no botaka na tebeti mataranga liba goswa nyumba yo no nyoma mukungu agero goswa nyumba ni gintiki bi mosata tigango tebie onya kubwata abakungu bakando ni ntabwo go nkonyora cyo kyagera tubwati kisa cyo kwaga cyo no igwete ketite tigo kogoki gona changu kulire Biblia ego tabanga beke getureri monwa bakulire batebye kirugwanje kwa Nyasaye omosacha go ikobe kama isage vasia omanya gotobwa na bana banyapigipigi bakungu amorocho molinete nolinete omukungu korwa nkoma egore ngabana ntetondoki omukungu gagugwancha omolinie pigipigi muna agotonyanse aho tabingoma ete Friday itumirane akoire bese gwete no yonda ogende no yonda marogo bago koenda makamasa no mukungu ta kumana egekege kawa rosienka Nyasao koire chinguru otara chikorwara sepigipigi banga mangana yenka yago haleluya epigipigi na yakeregeke gokoenda gopimwa tabingoma ya abeire bubi asengi yo kuboka mambi chuni igo denda abaga karenda bakungu banyabiye nimba koera bano boiru babegete chirongi babuchitumagika okagane chikabichi chirikira ngumbwali to kubakura naye barakore obandi bawasoma ene naye bagokora ndugu yangu nakwambia kwana omuntu gutumana n'umukungu onde bwensi igwa omuntu gutumana n'umukungu onde byensi oyo tubwati kisemi una akiri oyo gokora yo agwesaliero monyene gendera
Monto yoni gwarabe na makwa. Monto yigarabe na makwa. Naenda siri ya maskani yonsi. Ogo siri nyasaki ya maskani yao. Obo soko bwa etu bwa waboere. Bakaba muraba gota. Kwa nyoro mongina lika kwa tebinga iso. Gota iga anchanda. Muna wana gare ko norwe bitume mina bakungu. Igo no nyora maskani. Gokwabo mugako tago kumba maiso. Na taima taranga aba muraba anywa mire batano. Na bono nande nko eguru mugako. Ngase chisa choko ega chako negetu cha bono tigera aba mura. Tona ko bakania, tona ko batebirenda abani abakungu baino. Baba. Abaga ngike baliete. Inu mori korosa. Mwana korosa ne seje. Nkeke kebaliete. Tigera aba mura aba bana kominyoka toko bakani. Igo isanemo ekebungo ndorera abuo. Igora aburu none gesamyo kyo mugati rorango 26. Eje 26. Kararang. Ndorera abuo. Asenge nchoyo mukungu. Yinirenga batangasere. 6:26. 6:26. Emerengani Proverbs. Inasema asenge nchoyo mukungu mutaya. Asenge nchoyo mukungu mutaya. Omuntu ni gwakoremerwa oborwa. Omuntu ni gwakoremerwa oborwa nonya ni gesamyo kyo mugati. Yani bana bago baigwere to mugati biusasa. Lakini kwamanya kore likambiri likare. Araigo bogore to mugati gikuba. Olyo manana okolo kukumanyoko. Olyo mutambe. Denda abantu betu family chaino. Omogoko nobe ekero kire bigeri na nyuma yaje otwa matunda kurwasa abana bago. Haleluya. Bakinkieke. Na tabati mataramu mwalimu someli abana. Toto berere bisaga ne biga igo birago chande. Ndigere linanche ngorera amaguta na isandera bulini maete gwesoka. Ngorere yange ngiya nanche ntare mune twanie piko kibaminto. Nanche mbebiya. Nanche magega nimbuche tiga akimuna nagotire. Ekene. Akanyigwera kabisa agasomi abana. Mabako itingo maira nelimbiya mono. Basacha abana mosoete nyumba. Yani buogo igo engete iskora. Lakini ubande gore potting kyokoryo. Kyokoryo. Omonto gakoboru bakegesamyo kyomugati. Abana bago baburwe kibakulya. Abana bago baburu kogende school. Tigango tebi. Ali asomenya tekerora aserigu. Gentonke yokoira. Pake ngombe kwagulete na ogotiga. Obolime wasoma ene. Omanya gocha magoka masa no kuninkorere nje. Insari korera otenda iri ata aliriri manane nkonye abairi mota konge sote lienene. Nkonye kere. Mogaka muna bana mataraku gwandalere togonkiri. Ekaya nyene nyomba nanga gachire. Abana osome kongorera ara magutaria matamba 250 kweya kamuna mukungu ole moyo. Na ndo mosacho mungambo lieta maene. Abangina Teo salia maskani. Biblia gote gitabu. Kekuru kwa merengani 12. Ekabungo inye. Bangina tegerera. Kabunga kine keno. Omukungu muya. Omukungu muya. Nigare guto yo musacha we. Ali guto yo musacha. Korendo mukungu korento busuku. Omukungu korento busuku. Nigare buno bogundo. Ali buno bogundo. Asama ugo musacha. Asama ugo yo musacha. Banyaba sacha bande bakumanyete in and out. Aje. Koretero musacha go busuku. Na basacha na inumbo bemore. Omukungu orunkane gekabuye gesapi otiga bago kore biasara. Tari go kore biasara. Ocha ne megati, ocha purupandi, ocha nyama. Wana kwari kwabe chagara, wana kwari koigore satige kwatega. Yani omongina watemiri. Noma etasara go temera. Yani tigan koerese. Yani ake abasacha amutama etikoligia. Yani okorie bintu byabande. Okorio aye. Dado teba menta. Igwa bagaka. Nga mente esubu. Esubu yo musacho ndi. Ibiria ego teba. Omukungu ayekwana. Kara chaka biyamba igweti. Chaka biya. Omukungu muya. Omukungu muya. Igare guto yo musacho. Are guto yo
omusachoye ndo mokungu akorenta obusuku nigare buno bugunda sama ugo musachoye ngibona okobera ogogundu abantu bakoro baeta aroyo nomokamatara oyo mogetunia bangina twesikase litara Yesu kogo taratara bia takuna gotutarira bune nyaroka ya miaka 18 okona gusuma eliuka aje kinga kichago cha elire no sumali na babantu barotinga kwalire miaka tiga kabisa to baiseke baituli bakabaega asiritara Yesu tali ni numokwe kokwego moise kokwega ingogo kanyo yonde tiga toborani mongino omokungu omuya igare gutwa tomosachoye lakini oyoro mobi igaro obugundo bwa mauga yo musachoye abagaka nabo mayete kabisa nga mokao no murangusi ngarende moboli nkyota moboleri oto moboli ngali asoko bekwa litaracha wano naye mukanule onyoko wano lyali bibiri teligoteba aya igole gatabu ya Yeremia 3 ekebungo kyaye ntakera kemo paka bibiri nkeke bano ngochande tindigotiga ntebi omonene nigagoteba iga monene yesagoteba iga omonto karatigana n'omukungu oye omonto karatigana na mukaye n'omukungu oria aire n'omonto omwao omukungu oria aire n'omonto omwao ine omusacha oria omotang'ani nairanera omukungu oria naende naende nochiko musacha ondo oirire abwe oirire noroche buna airire nando moyo nobo okumuira ni gocha ngake basacha mwaka beta ne mioyo munga kisese na kiwana mureiga bana lakini nabo mure lakini nje bana onko bakumisana igwa bibiri mune goteba mokungu orio chiro basire abana toko baira niyo mukungu kabasira kwangire toko mutiga inkyo kumana mero musacho ndo iri otiringire naye kayokoira tigego sori ninu mwagerire nomboro nya saa tarata tire chanya sae no nyanji Yesu garwete lichika gateba kora nyoro mukungu bwatirwa sobutumani mukungu ito moirani na inche bano nkamanya kolike yende kurumboina kabora aje muna toko konyora boiro musacha ayenga yogo seri wogende ekiagero bumaene na goteba ngo mukungu yagende abasacha abarabwa batuma ninunga inogochi inunga kibano max kia ibono ngakimogo tigara oyo tari kogenda okwenda bwo mugambi aigwe biboke to cia 40 aira nego chomo nguro mutenyo magima pakere bore sana korusta chienka kogenda kona guswa nyomba mware tirobo taka ya nyari kanire nona abana mbali gosoma that is wrong igwa karasa me bunge itera era karasa enseri ate kobentu ambu ayechaka kurugoro ntwakira omonene nigagoteba iga Nyasaye gagoteba iga omonto karatigana n'omukungu oye mukungu karatiga omusacha oye n'omukungu oria aire n'omonto omwao omukungu oria aire n'omonto omwao ine omusacha oria omotang'ani nerane omusacha oria omotang'ani nairanera omukungu ori naende enseri ateko bintu enseri teko bintu ambu ine mwakorera obotomani n'abanchi abange abagaka mwakorera oboto abakungu bono muna mabwo Nyasaye achagocha bono iga nanyora ngamuka otenenere tobo maene muna bono iga tokonyora ngambano kwa rule roching no oteneina baita no bosoku sana omukungu na tageta sikwe na musacha oye no omukungu asiko musacha oye haleluya chira chito chibe chekene no nyane nkaya itona liera seseniwe no nyane abana toiboira nali bara seseniwe aba choncho more mukungu bwa montoko mo elibu nkogo saba chisiringi komiche tinga chabura obonobo Kristo igama eno kono komenya na taima taranga chiri busano konga mbeke moturogoro na abara ige soro liangira narara ege kogera na chandike myake mingi
abagaka emechando tekoera tiga twanchane abana twaibwire tubachandikire takogenda goswa nyomba gokwire bintu byao bato baonirie amarimo bachire goswara nyomba na mwisho wake ekero kwagotire mbugo gokoirana na ekero kwairanire igekobobo kongusana inkwanga gachirite ngwansomere tibana bono gocha sukuirana nkyo gocha kuri egekogera sigwasoete nyomba no kwairete bintu igotogo kongenta gosena kitogo gokora bagakaba nkieke bono omokungu tayo tarikieni tegerera kero omonto nabwate kieni munande igambe tindagira tinkobakieni monto tayo tarikieni esobugima obo egenteke nene maintenance obalima basomane mogaka munako maintenance nogote montarana gogosukwago goitakire maragoba kento gekorie gunyomba gakoretigi nkeyo omonto nonya kwarengo mobariri burure nekene obariri obupamo mosacho muyano yo gochandekera mukaye gorera mukaye yange ngiya gorera mukao nere kamisura musutwa unalindekera matarari getu nalichi kamisikiri mesumeno chajete akangore igo nanyerenda bakankaibura abana sita ekamisi yero jani na rikuigubyanga kamisomo gakangore bakabodiga moete kiaraiga abangi nambara omusacha atana kugurira nonya nigikuru tugikuru kumoyeki aigwete munengo kigwete roche bagakaba karangiro hoteli turaragira nayi nobwata matabere nenkoro hoteli obeke onya nensi ya 300 indi nkore pi nyinyoro bwanje litangani haleluya utakoja ko nyomongi na tonya anjeti ngo kwanjande tara etarangwa nchero monto ngatekero igotete na boigwete ngomo gako minto miyato gotokiga bose chiro yo twani echiro ya taracha ya yaga kimoto ngaina chisa chaikire onchore bao litangani turabwatana na Nyasaye nono manene na bagoteba morembe tugucha onye tura aye iworeke mugeki mbakaga no burimo Jeremia 22:21 aisire gukora 22:21 watana na Nyasaye sacha Yesu nguchare ekero tore minto tatebya abana ngakibara amenye ekyagera yana matuka mabe bana ntubwati nonya toiboire abana kisimi kya bairire betting ya bairire no ana abasacha baba ngete ba peti bago peti kwanyoro musacha okorera borero chiko boli kyokorera ngaya ntige nkingo otiga gokorera ngiya okorera mugako okorera ngaya ntigo borero bwate ngamwako yotindiko moyo iche nako mochera ngaya gakingo kumore ase peti nyerongo kumore nande kende nkeri morageini ege kogereri ni illuminati onya gwa soiro to konyara kuruo otatiga kwabwatanire na Yesu icha na gotebiri aki kerine oroche peti yari chageri bwa misini yacha gokorokereri bukumi ngate rose moroche eli bukumi ngana isire konyore imia bagotebi gwa isire konyora naende kwagendia naende kuendia gaki gona abasoroire kelini illuminati to konyora besa chieta tikiriokorwa kiriokoru kire kinyinge echo konyora na chichenko oboli moso maen point taken batebire onchoka kabase Yesu lingana ndiro ntage toleta leta bwangu leta lingane ncheni gona kwanete naye 22:20 Ayibu 22:21 tego kwana binte 22 Ayibu meronge bere na ibere kebungo 21 ke kwane
bwatanena nyasa bone egoteba abakungu baito nonya muri taracha nonya muchandigite bibiri gegoteba obwatane na Nyasaye nario orabe no murembe no haleluya basata baitu bwatana na Nyasaye ati koruna atigete kwenga amarua ngaso ase Yesu Nyasaye boli bakaba Amerika bagontomereri 100 naragira cyani ase Yesu na amatara kumitugo mugaka akomugati epurupandi buna jinsa jiro muna bono ngo etande bo inari ngore ensu ya 400 mo surprise bakakumwanjo no mukungwe cyuma komo bekera buna bekana go chumbali kuri ke esoro lya moiro rara nyumba tali abangina bandu kumotana kwa mugaka okoli obokime kwa aje mugaka okorete tena chimugondo na atachia aje mubange kama kege ntekene na igotako omwana aigotako omwana mwende aje na igote agosiara abamurada abaiseke orale mambi buno koberuoti esimi yago gochoreri chibesa gwebe he tokuna mugaka motabi ngaragera namagena mugaka isese ni no mwana muna chinza jiro tiranko erese na wana mataranse seneti naba mura ategonde musuri ngwake royonde Monday na kero yonde Friday na kero yonde Tuesday ngoja kwa kero nyaro kali tukolia sabato margoba ekebeti kyani ichui munanyi bole tabange unekebeti kego ichora ayo marabi oyo kyo gukwere ndamwa kero twale ko ibara naye ngwesa tabosongo go kurantu arenge naye bono ntige ndagire intige ntacha mune twanye piko ke mama ekekora Nyasaye bwanchira nsisinie haleluya kerora kore mere baje tipiki osomi abana bawo Nyasaye nago sesenia seretara Yesu bagata ira ni chimyoro nyomba nyomba nabwi Yakobo bande nonyana babura kabaminto murega babura kabaminto tigamba tebinga Nyasaye nabasesenete ando senko menya na chinyomba chababuraka narandi chigwikibere igo Nyasaye nabasesenete abana bali omusata agotigerete takona komenta abana bande tiaba soli ogateru abana batatu wa ikirisita ngakyukurenda ira neri omusata oli okoete motebinga chisa cyane cyalingi cyabana batatu aba batatu naba utintageti wana wa komente mechano wa kwere tunanda mente mechano muna bono aba narenge korandi asegete nganyoro musata omusoi nyomba ogoito mukungu ngaboli mukungu oli no musata heta kamuchande abataba musata oli talioye ngayo oyo musata nyomba uor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 o wa gete ni chenda moite ekyagera chire goncha kimwane nere ngosukwa muna chinsa jiro abangina omusata bwo montacha kongita obe ayaneri hochi aseki koruko mobekere cyanga cyaje risa karagende motabi kisa cyamara go basambiri korana nere onya tari bo mutirimbo kibwo mugambi aya igorango goreke bungo moswatu oliaye ekebungo gegoteba ngo mutirimbo kibwo mugambi aya igoreke bungo Deuteronomy 25 yani abagambi babikire bachwata abantu baroke mosacho monto tato gonchanda mosacho no ni chenda moite ekyagera gari mbone ote mocho utaona ngogo sukwa ne chinyauno pakwanje ayeteba 25 egoteba onya abantu babere babwateri omana onya mosoi nyombo chakire lyomana bwone riro ryo bagenda sekegambero atori nekegambero ngokoira eri abagambe bagambe kineki abagambi mbabekire bagambe nawe yore no boronge ayo boronge bwaye mukungu muraka kare no boronge tayo boronge bwaye nawe rore no komocha abale ro komocha obo sacho ryo no komocha baminta abale
gwoko mocha kera benga oriomo mochini ga wenete gwa kwebiranya omosacha orio nsoete nyomba okong'ita atakeire ebiranya umugambi oria mochikara ameme ogambi amochikara ame furati asobosio bwaye na gwa kwebiranya koreng'ana bino komocha kwae kore birenga koreng'ana no komocha kwae kore genderera omonto oyo akwebiranya 40 akwebiranya 40 korende tari gwetania ebyo bibasa gwetania otikogireka aise kogendera gwako gwetania ase kogenderera gwako gwetania asokigwe asobosio arasokigwe abare ba Nyasaye iboko nabyo ko ng'atwa okobwata iga nkeri kobaru goga tabunga beka magoko kando oro sigumuna jinza jiro gendo bere buo asora agambe abantu bakoigwa mokungu mubarakatari gwako igore eragereri gendo bere buo abangina ababoraka mubwata matabere nenkoro digeria abana baino Nyasaye nero musacho ino kera abe no bwato okogani nyoro musacho tabwati mokungu mabogeri buo mokore nyangi abero mariko na bagoteba anyane kisa tena bwate mosuko ni nchicha tutakucha hapa tena incha ko batebi muno gwenete kunywamu ko konyana umoiseke konya turanyora bana osoyomo onya to konyara kenda saino nywa mwaseri tara Yesu haleluya abangina mbiya more tosikaba sacha baito balitore na bagaka takora momo sacha sabana baigwete morebiyo yani mosacha talikora mwasa abana baigwete mokora manekero muri State House mokora manekero muri State House yani batebire nga kitore bana ba Nyasaye ekyagera igora leta machika mabasa bana bagukina bamanya kugenda guchaya abasacha babasa basokire. That is wrong. Biblia batabanga abakungu abagotu begeria abana abakungu abaswate abake munana kibarasi kabasacha babo. Haleluya. Namora amaene batabire nirutie tena aseiga abana ba Nyasaye abaiseke baito goto taete ko basorora onyo monto ko boli elieta mwanche bunaligo tagwanje kibesa ko gotigo monto okoira yani kibesa nege ntekebe ekero gwanchiro monto asengeje ye kibesa kikoera igora tanga tange bubi anto monto bunaligo kibesa chiro ekero twanchamire nekero tokomenya botaka mbolike go mimbo era segitara Yesu na mokungu onde byeso go chakero botaka oinero gotobo abaise ko take permanent kwareta na kurusino ngeto mosacha gago koega igago koega tabwate nyumba mogende mochikomenya mwagache nyumba segitara Yesu esa iga kora beka igogo sokya magoro isiko erinde ko ruamo chiko panga mangana ye nyumba yaini enyomba gosene ntugo twachakirete yo munyasi rite permanent tomenyete nande chatoro sirito gwete tira no bunyange abaiseke tago twara abasacha batano gobara gotantani oyo gokoira kobore gosabano ekiagera abasacha bonse bago gotono ni kibesa igora aboruo muyoyo gokoira nekero bagokwanga bonse kogo chaka tori konyora abaise ka mo igwete mbabwata matabere nenkoro Biblia wote baba muraba ito takoegera kibesa okoegera kibesa tokonya mokungu oragenda komenya mokungu bwe kibesa ko bali iraja paka lirio mubwate obolimo gokwane kene koruime through experience ekyagera nchono mongi na bwa matuka mangi nekero nyoko merete kona gwesibyo kete na matuka makembwa yango tebi iwa Biblia nego teba onchora rarege tabige koro kunga Saburi 144 verse 12 144 verse 12 baiseke baito toe
eta se togo eta muna bono monto ndena ngakirete si korwa America oegiro moise ko yemetenyi ani emiakene are Kenya agene tibakore nyangi naanda omosomirio okorire university amanya koiru no mosikari otabegete si omo murori gatabete nkoru America igo nkomurasa ngas moka no mokorie bintu bya bantu igo mo tabatigana matukataraika tiga korie bintu bya bande ntabi tigaba mura beka manu bya tata tigaba mura baita soba kebwabo tigaba mura baita soba kebwabo babo bunebi meri byakinire bere ne chinguru akaba mura ana muna moiboire paka chinguru cha baereire na kibano ko tegoleta mukawo monyori abana baegire bubi gogo ika etaracharogoro gari igabegete omwana omubiekaine goko bakobere na moisiko mwabo omwana akomoa okobere na ngina moke no mwana ako no ni nwa basaja mwanyanyuki gakyo tagerera aba murabaito babe buna ebimeri byakinire bire ne chinguru obanyete mukaho chakomo abana takona koibora abana go koibora abana emichi abana bari bako chakoba chi president abago chakoibora kurmaega onyole bago iterama miri ekaraje nkima. That is wrong. Tende ngaki ya ore no bwege nubwao ngake goteba na baiseke baito babe babe bune bisigisa byechi babe bune bisigisa egesigisa gia kona mwana korage kobe kwase nyombe chene kebiro abaiseka mwabeire kombo bono mu murogo chikoira aninkare kwa beteri chanchabe go chanchabe te konyare kana kabo moise ko mwege nwa muna bakungu bakare barenga bige nwa ekero bare go soka omonto mambiga are go tumuga genda morore ebinto bararire te go sobwe kungimo kataki mboro nkeke kyabeire koika toba tabye kene munakire ya amana ya bit musiabana ere masiokerana nkeke ka kitiga nkure batabire nkure asaiga bana banyasai igoro ike toganyeta batabigenwa tata bwimeganda gago kure basata n'abakungu toba bigenwe kyagara matutaya n'amabe ya igego toba asaiga tabukya beso 15 ekebungo kya 16 soma getigareke monkure engo korande bono ataka ni malise bano soma ababeso 5:16 na kego teba nkibagwene tego korabo urende ngakia ino bono Biblia goteba abasacha n'abakungu mole chireye rende ngakia ino ekiagara matukaya n'amabi abangina baito takorwe chiro saa 3 mwaigwa mukungu ondoge mbalia kago sokya mabere kinsa 11 baka moita gotwa mutinde kali ya burumbasi mwaigwete bose mwaigwete abangina nonya magokora biashara rende ngakia ino mama ekiagera matukaya na kyale nonya nabagaka bitu pigipigi rende ngakia ino ekiagera bantombaro bakageti kwa rosi kibesa babasa go kongenta karabora rende mukaho rende bero rende abana bawo abaiseka abakungu baba koli amaene talibi bawo amaene mo wakonde nkolerale bona Biblia ya tebire rende ngakia ino ekiagera matukaya na kyale asaiga bana banyasai Biblia ya menya goteba ekero torasobwe ko bwense Yesu gago torangeria bwango mono asutule kokone na bana banyasai Biblia igego teba nga mosacha no mokungu asa matukai goikato twaro gwantania senyumba dero mokungu okwamanywa metarakini ogoita obwanchani
abana ba Nyasaye bona tokore asegeta wikoro ko murandia kianda bona erwe totebya manganaro 9 verse ngina rende ngaki yaino rende ngaki yao baba nande kora amanyansa bukyo gotara bangina bande mbale to gotara nabwo nabago korwa mosani talinse hakuna rafiki hapa duniani rafiki yoka Nyasaye naba musacho mwaro TV TV marogoba musacha gaita abantu baje bane nera kengenta bose batano go bakwete matukaya gana maya ande taite ko batabya bangina takwegererio mugaka aragwata bakagwite wani September yakiniro yini gare barimo tama otaba ingake torakuna nyago kora ngokora rebo ngokora gosero gokora nane nkoegari lakini ayabuna kwende mbera nora irane baba igo twata matukarare bitenga bya matoke ime bana matarago chikokoroki chimara butego mugaga tigango ikange tukwane lakini riri nale kumuikange ekiagera mangana yo busai no bo balimo bangina mbia mole kero montare ne chunguru ta kumwamiriri minyoko bere gisararo rakiro ekiagera mo oyo asago guaka taliye keraka okoraki aye karakwa aye onchora Proverbs 18:6 maete kwamererio magakara akora sebubi tugoigu muno koraso chinkwana chao chimbena chikogero koraso chinkwana chyo muriri igwa nigo chikorenterio mana chinkwana chyo muriri go chikorata kereki gendera no monuo ye nigo korangerio gwakwa wana ko gwatore rumbubi ngeta no monuo gwakure bakotono ni gunyoko komo gake temba ya chire minyoko mosacha no mungaini ego ikasa 3 saa 4 ira na ngora soege sieri tabe tako gande mechi kara kanye kila sitting room oigo wasorali omosacha mungaini ako iwo monto igoire na ande tali ondo yo no mukungu oyo basio chaka kwegondi obuga ono igoralire watambuka ngora kwarwo tokwe bisiborangiti koma toncho goko tugeka igomo tugekere otego chaiga ore ereso yao ore bisi goko masukinga ono oigunga ya yo mato yo garaire ono omanya kurambuka bono bwe bisiborangiti na ende no mongai toko igwo koirorera umuntu yo kayokoraki kayirukuru mangana itaredi ditukelindie kabumu ngaini ebono soma tata soma biamana soma sikebungekyo nkere kinateba tokonyo kianda ngeta nateba omurandi kianda elitwa akorire 9:9 igagoteba asema tukonsi ayobo one sama tukonsi yobo gima obobore Yesu obonya sako ire aiganse yedoba yerioba omenya no mogoko no mukungu obwanjete bagaka twanje kya ekero na chire na nche ngake ngapa na nche kala nche mwa erende na bora na nche nkambi yandi bona ranchira babuke mabora bwo kuba kwani era abanji ko borage koneki abeire kakyo yo no morogi nche na umirete osenje na kete musacha na abagaka onchore bao na ituto kwani munekera moyo tore ekero kwani agatoka nyoma kanyanja inyanja matukonsi haleluya baba bana bakungu abainu moko be ainumbi amore seni numo sale tyo morembe mogaka gachire kamaino sibakeri atatu oko motebinga kam mogaka go gwachire igokora motereria kwa motego mogako mintenjero randisam naye gwakore biso muneke businga nero kuminga yaye ese ya unjore
gokogenda gochinyomba gokoereri egento gokogenda gochiatera nyumbani ni mapenzi tusemesane kwangu wewe uliumbika warring no fighting no quarreling no debating no Nyasaye tato bwanchani city town togambe omulaka takoigubiya watebyo omulaka matatisa konyorire okobwatisi kwabariributi kwaragira haleluya amatukosi yobogima bwao menyete omenyene mukao bwanchete barana banyasaye balaka kuna gwancha bakungu babantu igo gusaria ebintu biri bwo tobekere ng'ombe turi amabere n'eriogo konywete chai naboko bara ng'ombe gakominto banandocha bose chiro yochwangi busata gokorera asara orochire to mugaka biusasa bagaka mugwata matabere n'enkoro bangina bakore mokungu gotwara mogoko mangana nyomba mbiyakoteki iko shwari someke bungo tokore okomenya no mogoko na kiege tarikiao asobogimobo ekerogendete gochanda ekerogendete kogendia pigipigi asemerememe kongu seyerioma igo ninche nateba meremeyeme komogokora ngeterete besa tosereke muna wana nataima taranga ase nyomba esabuni ekorugugia isatebo ekyarega twagosomia abana gotware gwesibiri makonge bono obogima bonchoreria asirita ya Yesu ngatebia abana ngaisanyore sota gwaka munebeki kyagera taikonyumaru igomba bana bachikani gasara bagaka ekera abana babatumire besa eri nari kwa igwenda yago sabuso ko endecho kayoko minyoka gochecho ngese tenena muna tu ibore to bokambani nebesa turi obokambani ibana ngajaba kominyoka ngisa beso likomori yani omusacho gotamanga anetu gwakiteyo enetu gwakige bwatete nebesa yabiku onchore bao muna tu anyoreta abana tugachandika nebesa yeto chande kuri omugati igomba be ngai yoko wacho chibesa ense yora kuti chibesa abangi nambia mole dendeka era bakungu bakwerwera chombe takona kuganya omusata ngwa abasacha mbabwata netu gwake bakungu barenga babwate ngeta naye gorekiao ni chuga taracha korama ngana meri go round obeke ng'ombe isiko ebiare mori egende eyo ogore mbori motabi ng'ombe gaka no bwate kende tusangani gokonyora neri tungora barasa gwacherete kaya taibonsi baraba ngai ayeruire ekinyoro kemanyanga naye no nyomire tokogenda rochi kogosukia atabanga naye igogo topinga bakungu tore permanent karua tora abucha ekyagera aye igere bibiti ono gwete kwa beira kwa mbuliti bagaka torwere chombe tako bali iribuli okorie bintu okagamambi okwa bange bintaseka nyomo omokungu ta koba paka onyoro mochukura ta na kunywa omwana ogoteba nkoreta ari chombe inkwanga kanirete nande batene ninga karatiga tora sabo muhammad tora akana echenyero kachimenya okoraki wana na ronyo begete nae otebya abantu no rusio tutenzi torwa to kumi takobe ko mwana bwo muntu bosomba bwogo na bana bakaba murabane mbacha inkarwo ngatebyo mugaka ngaba murabanyomire abande banyomire kinyangiye bono mugaka twikaransa abande bachere turutire beni abana babande na kibakoba atabya murabali abali mureta chamba ibere isaba iri 100 ekyagera bakungu abana abalimu tobakanire chombe goto abakanira bose bakungu batano bangete kyara ngaye mama randi paka yesaje
na batanga kende kama kababwata bamurabane bako bayiburia abana inchenkoro kubaba bonombo begaki nabu narege swali nkero mokama burana atanyancha kama ke birenda bigotoka amo minto bakariria kagete gatini koragira kerero kegocha siarwo burangeti nga siarwo yanga ngacha we mogaka bikirwe shooting pa etage beteredi amra mutanywa metu mwegwe tiji suti chateli detuka bona magonchore bao gaki nyoma chianga charata tu ticha nyoma moto chianga tubeka siritara Yesu mwana na basenya siritara Yesu moto mupalikiwe nyota haleluya biamono sa biamono kogenderane esa moni nero enkaye ngochande wacha tuombe tato mochenu Nyasaye pera neirimbi amana asebire mangana gwatwaire asechiro ya taracha twerende kyagara matukaya namabe basacha baito babange biya ne bambarwa sense batige nkere biya bakungu baito babange biya ne bantu arwo twatige umugano tebanga mukungu narenga tata Nyasaye onchore birenge libyeito ntona ko bisana mangana ye kibesa chiro chikonye family monene basanya bakungu baletaracha basesenya basacha baletaracha sesenya abanyapipi sesenya bategereria bategerera bose abanyabyasara nabago etame kigalinchera tata bwe meganda ekerora irane natanyorere gutume mechando nere Kristo Yesu kogocha iwawate banocha gototinya mariga chi family cheito chikine chance chikero gotoleka sesenya abana bwatoiro manene sesenya abachukoro bwatoire na bakaba mura amana abamura baito bamura na abaisike bachireye oba sesenya Nyasaye abateri bacha oba sesenya Nyasaye na incha senka ya no sesenya manene uya bwago tigabo toisane bwo gukora aseria tare Yesu mutoria amen manene abas amano sana. Haya, zote ni pastor. Baringo tu asisemiwe. Ndio amana sana. Na ndio sema ndimira goche ya mwero. Targo sabanga na mwato remirego. Bila glorious tafadhali. Kwa haraka sana. Narego sabanga bila tu remirego. Tore merera sichita ikachinka sana chirebosio. Dokore sema ibere choka. Alafu tumanya gukora. Nsema nero tokora glorious nitatupatia tangazo. Kisha baadaye nitaandika MC Obad pamoja na kiongozi John kisha mtatongoza katika sehemu hiyo. Hivyo twarosa motormerera steka chinka chirebusyo tokore nsemo yomwerio maiga tutaranya raringana ryo mwerio kurwase pastor. Yes, na ndembare andake gabaga ni gukwania umurandia muna tugase ni gotera iga nabo mugonya kumukwani nande ni moko ayo entiri mwakira igo kai wose na kimurandia bagukwania abo basiseni muna echiza chiro. Ai. Yes. Glorious togotera. Barabari noro kubwatia. Baada ya gotera. Tangazo la mfalme Nebukadneza akaamuru wakuu wa majeshi kuwatupa katika lile tanuru. Shadraka, Meshaki, Abednego liongezeni tanuru moto mara 4. Hawakusita kutenda amri hiyo. Msimamo wao vijana watatu, hatutasujudia sanamu ya mfalme. Tangazo la mfalme Nebukadneza akaamuru wakuu wa majeshi kuwatupa katika lile tanuru. Shadraka, Meshaki, Abednego liongezeni tanuru moto mara 4. Hawakusita kutenda amri hiyo. Msimamo wao vijana watatu, hatutasujudia sanamu ya mfalme. Ajabu la kushangaza, tazama naliona watu 4 kwenye tanuru wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto kali, hawana madhara na sura ya
kushangaza, tazama naliona watu wanne kwenye tanuru wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana madhara, na sura yake yule wanne ni mfano wake Mwana wa Mungu. Basi tumwabudu Mungu wao vijana watatu. Basi naweka amri kwa kila kabila, taifa, lugha, jamaa wamwabudu Mungu wa vijana hao watatu. Tamko la heshima kwa Mungu wetu toka kinywani mwa mfalme, jina lake Bwana ni ngome imara na ni mwenye haki, kutangaza habari za maajabu, ishara alotenda Mungu aliye juu. Basi naweka amri kwa kila kabila, taifa, lugha, jamaa wamwabudu Mungu wa vijana hao watatu. Tamko la heshima kwa Mungu wetu toka kinywani mwa mfalme, jina lake Bwana ni ngome imara na ni mwenye haki, kutangaza habari za maajabu, ishara alotenda Mungu aliye juu. Ajabu na kushangaza, tazama naliona watu wanne kwenye tanuru wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana madhara, na sura yake yule wanne ni mfano wake Mwana wa Mungu. Basi tumwabudu Mungu wao vijana watatu. Ajabu na kushangaza, tazama naliona watu wanne kwenye tanuru wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana madhara, na sura yake yule wanne ni mfano wake Mwana wa Mungu. Basi tumwabudu Mungu wao vijana watatu. Ajabu na kushangaza, tazama naliona watu wanne kwenye tanuru wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana madhara, na sura yake yule wanne ni mfano wake Mwana wa Mungu. Basi tumwabudu Mungu wao vijana watatu. Ajabu na kushangaza, tazama naliona watu wanne kwenye tanuru wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana madhara, na sura yake yule wanne ni mfano wake Mwana wa Mungu. Basi tumwabudu Mungu wao vijana watatu. Yes, ngakitoko batobya. Glorious Mutigare Businga. Glorious Nancy. Tukasonse mendo eyitokora wa John. Era turere nseme yo tukede batori mbari pangatora na riba gatora. Shabada pasta atukore. Bueno, tuko bateria sebari mwana hore sebari kurose mara turmandia. Utakimbia Babeli kila mmoja, ukawe mabeberu wa makundi. Utakimbia Babeli kila mmoja, ukawe mabeberu wa makundi. Waitini wapiga mishale juu ya Babeli, wote waupinda upange hema, kumzunguka pande zote, asiokoke hata mtu mmoja wao. Ipeni
kwa kadiri ya kazi yake, tena ni sawa sawa na yote alotenda, kwa sababu amefanya kiburi juu ya Bwana, juu yake aliye mtakatifu. Maitini wapiga mishale juu ya Babeli, wote waupinga upande. Nabo igo ucha agokora kora it involves a lot. Ntubuga bantu bago to support kenenga, lakini ntwanya gukora gusaboko gatochokora litukoria rero enga kionsi bitu akorire meroberie yega gonga twaremeirwe ase nchira ya bene onye kore no moyo wogo kunwa kabisa kero kendo uraga ni guto support umongi na buno ria chire bwoye transport twakane estimate ye twakondisa moino gari ne mitambo ikina into totareri kirige kirorogeke ne weekend ende tuchirande ga kimbare kabare no moyo bogo tokonye nchire. Thank you ngage kabukeria nabo ige namba yesi minerororo asuro yoro aganie gotomasi simira asebono tigato sabe linde na rumo na geto bwate ke kabuga atokonye tonyore tari sadaka patie support yoko to tebing agenda sigete nande tukorindo tokore toira nege tigango to sabe. Father in heaven, in a special way we thank you. You've been with us ever since we started this program. Twakorira manene twatarira munae lakini Kristo lichinga kichika cyabana bana bago kwabaragirira ngana ryago nande kera kogoke obakune sengi you support the ministry ya glorious. Thank you kyatwasabira make insibo nende ya Yesu Kristo motori ito. Amen. Gake anya kira kwende gotete go support 20 30 50 at least kusukie program ego chisiko go chiande ku expand tokonya ngo none ko vie you my friend. Thank you so much. Thank you. Be blessed. Thank you. Anyway, on thank the ways, Dana sana kiendelea kukuja kisanya pita hapa. Karakuwa rure tulikoremerwa mbia mona abantu ba boda boda bangena bakodi chiro mbia mono ase okweru kwa nande tokoruba namba yesimi 07 na number US it is 099 471 420. It is 0799 471 420. It is 0799 471 420. Ekorate rieta Deborah Matara Unere Reshara ya The Glorious Choral Kenya. Thank you asabali mwansi tumogasa ino support Dan akiendelea kukuja wakiendelea kusanya karukerie gakabwata to rweyenge kalio bwate nakyo ekiamana nabo igo tokare kubanyurio nga esabali etera ebiki ego cha Jumamosi tokarega Rongo University no tokare gukora oborandia Rongo University mbabwate launch tutakuwa huko nabo igo ebiki yene korunse probably no tokare jeblat. Program ya bere utara tuwatarire tukachakira capital tukagenda Yugis tukaru Yugis tukagenda Suneka korusuneka tukagenda Magena from Magena tukagenda Kitengela tukagenda Nyamira gari Ikonge then nabiga sene kunya kugenda igo rero turudi daraja mbiri na ntokorosa na ndayo kwa rure tokoremerwa omane nagendere kugusesenia etwatere namba yesimiere 0799471420. Yes, Dan Hassan tubariki. Yes, Dan Hassan gao kora tonyore mtandao na ndio ikamate Robia. Kama Robia Sylvia utakuja kisha Glorious mtatumalizia. Yana njena abakwani. Biya muri mwensi nkorere igonye tubwatie ndamwa mumbarenga pastor sesenia korero koboko iga Samuel Tankoro Dan Hassan mwimbaji wa country music Mosani Glorious Choral sega sinki abao kora. Wana tigante rogo teroku au ba maite nchumono. Mbarikiwe sana. Amina, thank you so much. Oyakoro kunga Dan Hassan country music na banye bwatirete nuro cha bana abantu bagusiya abana baya abateri gesongo abagotera bakigesongo tata tubaye
Yes, gendera kunyakorwa kuma tugese mwachire gari echira bangina bare basise nigwaria abangina bana bangina baya bagasupport echi program chenya sai mutandao ministers wako togotera kuringa obuya wa Nyasaye. Karibuni sana gakorwo Silvia Omurwa. Nara kabisa jasa sasa. Yes, bali toto ni nari chinsema bona na umugote join na mumoko kora bona na batoga so line kama chinga yae. Esenga nchatoa siseniwe toga so gatuma chitwensi ngokora. Ntora nake nanga toga ndrepo gosis. Tamete para ngumbu arijoni abantu mara batoga support program basiseniwe. Wabekere buya nande jasa kabisa. Mutandao ministers na wao Master Nepson ni. Yesu Kristo omotoria tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria abange basire kole nente tore moyo abange basire kole nente tore moyo danso buya wa Nyasaye into twesitore moyo Sobuya wa Nyasaye into twesitore moyo Obuya wa Nyasaye mato ikiria igalero Obuya wa Nyasaye mato ikiria igalero Tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria Tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria abange basire kole nete tole moyo abange basire kole nete tole moyo danso buya wa Nyasaye into twesitore moyo danso buya wa Nyasaye into twesitore moyo Yeso no muyare, no muyare. Yeso no muyare, no muyare. Rato kwera banyaliwe, no muyare. Yeso no muyare, no muyare. Yeso no muyare, no muyare. Chiquita, me calla un rato, motogue, que
yake omutolya nomuyale Yesu nomuyale Yesu nomuyale gatokwera abanyabibe nomubuli Yesu nomubuli Yesu nomubuli gatokwera nje abanyabibe Yesu nomuyale Yesu nomuyale gatokwera abanyabibe nomubuli Yesu nomubuli Yesu nomubuli gatokwera nje tenamuna mote neinego elinde Silvia tere muko wenderete sakiyo yani tengeza ufuringo baki hivyo esako na weko rosi bwa mfuringo ni nini kisingo murwa mtaendelea kusunguka kungua hii tu kama jinsi Yes, I am Silvia. Yes, you are Silvia. From
Mwasese ni uburi. Mwasese niwe. Moses akiendelea kukuja tafadhali. Ochola, Odhiambo. Yes, kuja kwa wimbo moja. Nyona yonsi pia gochire masemo. Korua ese echiro itanene ya daraja mbili. Mungwano yorure all the way koruyugisi pakaga muntu mati. Muntu muruche oikirega Mr. MC. Silvia tutebya. Tutarire mambia nkobere buya. Tutarire. Tarira na yugo tarira sabaganga. Ya. Na yugo tarira. Kwege na kwa Yesu. Asiwe. Mira, umeta bantu maroko tabinga batarire. Abaganga mare bari ketega muganga kutoka muganga wa mapenzi biashara. Obebe. Ntage toigo muno mogera gotereke gusi. Etohisi. Omogere ogotera kireki. Ayo kwanya gotera kegera. Kirabono muno mogera gotereke gusi. Kochola Moses Odhiambo. Asolatis kutoka pale Uyugis. Na kwani Kiswahili yake? Yes, omogera wetu. Welcome Moses. Yangu anebe songo. Welcome to Kisii. Give us one special item. Ndio songo tume kabisa. Ni hapa stage ilikuwa utola. Chazia yeye, unajua watu wanapenda kuchaza kabisa. Haya, omogeraga orabona glorious. Mukara bila mamaite. Natarire hare naye. Aye omotore one. Indakora maya yeso. Nakorire emibe yeso. Natarire hare naye. Aye omotore one. Indakora maya yeso. Nakorire emibe yeso. Nyabere Nyasaye one onsibiye Nyasaye one Yeso nakarire are naye nakorire ebibe Yeso una omona omosiru nari ganiye Yeso Yeso nakarire are naye nakorire ebibe Yeso una omona omosiru nari ganiye Yeso nakarire are naye aye omotore one igakora maya Yeso nakorire ebibe Yeso nakarire are naye aye omotore one igakora maya Yeso nakorire ebibe Yeso. Anaitwa Moses Ochola all the way kutoka Uyugis. Agwakike kusimu na jinsi jiro. Okomenya ase ebibe. Wewe sema. Ambia huyu atapiga kesho. Obogima ase ebibe. No obogima boama kwere. Tata aye onsesarie. Ondene aye botambe. Onyegerie. Enchera tata aye onsesarie. Ondene aye botambe. Onyegerie. Enchera tata. Natarire hare naye. Aye omotore one. Indakora maya Yeso. Nakorire emibe Yeso. Natarire hare naye. Aye omotore one. Indakora maya Yeso. Nakorire emibe Yeso. Natarire hare naye. Aye omotore one. Indakora maya Yeso. Nakorire ebibe Yeso. Natarire hare naye. Aye omotore one. Indakora maya Yeso. Nakorire ebibe Yeso. Rudia hiyo, upige hiyo. Nakorire. Natarire hare naye. Aye omotore one.
ingakora maya Yesu nakorire Yesu. Amen. Yes. I glorious ukikuja sasa. Imagine huyu Moses. Lakini hata wewe glorious master na wewe pia. Jaribu pigeria ligenese kerumate. Glorious wakiingia. Wanacheza Mr. Yakobo. Bash. Eto wale ngata wanga na kia. Tigeria ta tigeria. Songo tianta rege. Ay tere kingo gotebia. Songo tigeria ta tigeria digena yeme chano nere chingatare. Tigeria ta tigeria digena ryokoragere gwane birecha. Abana babo bakoriya banyore abagotura bayigore abagosaba boigona banyore asengetaria utata. Amina. Mokungu nonyo ayo konyora na ayokonyori na abana haya tujazie Yakobo wanaitwa glorious glow ama grow glorious bas mama gosima kero some chat iliera segalieria the glorious choral evangelistic tour team coming close to town to your town to bring the everlasting message of God. Nyasaba siseni asingiche mwale tamangana maya daraja mbili ya siseni gwe mbale ngabago tabanga nande toirane mbale ngabago tabanga toirane teba amina. Baz watupe wimbo huo. Kiongozi Zack Ohanda, program nzuri sana imetia fora. Alikomo Morandi na Kimoroji. Ana barenga bago glorious choral esisenigwe. Barenga bago taba mtandao ministers basisenigwe. Aba murabaito ba Christ revealers biamono sana. Enabe musiya. Ndio mwana sana tuliona Tomasa nepsomo montomya sana umungwano mya daini bende abantu badaraja muna mwatokonya konya no mungwano yo nyonde kale skalia na unaosa umetengote jene pigipigi nkoendi abantu abasani bane ba boda boda mokiga akimo maembe ngosali nauni na ngokonya ndi ngotata na abasani ba tora abamotoko ngokonya na gwasalia nkonya bono koranko aya umurandi na kororire mungwana lietali nebire minyoka ngocho kwane ngane yemo mwete karabarandi bariga Pastor Joshua kuruko Pastor njo kwane lietali ayoka Pastor Joshua gago chego Pastor Joyce mbara rendo Walter umusani ono renge sana lakini bwana Pastor na gwanza berania na bwana kenda change birengera lyo uyo Pastor kwanangu bantu baitu badaraja mbiri mbuye muri miyamano barenga bali baseseniwe yo muri somo nene tiasaba seni sana pastor uya mwana wake njirira ndiwa abantu banyora Yesu esa yawe tatende iboro yo mwana ase ekwaya ya glorious choral nechukua chinde. Mungu awabariki sana kwa kuleta injili kwa watu wetu wa daraja mbili. Mbarikiwe sana. Aya, asante Pastor Joyce, utoseseni sana Mungu no muya kabisa. Mungu no gokwano ata utarukia tariko bwa eze yariro maene ono. Asante biamono echiro ya egente kingukana biamono echiro ya ito ya tarachomana na baseni mwese haleluya akinkorera igaso ko ngakero kwa elimbia more biamono sana twagokire kyara mwatwariganiri bia mwatigire miremo ya ino bande bechi pigipigi na baonia yasaba eseni chikwaye cheito mona na baseni mono kubwa mono ekwaye ye kuna gotoreta asenge choburandia na maene muna korwe wiki eri kutwarenge magena na muna twagenda gochari rogoro yasaba eseni nande mubwate sabari mwateba kogenda muri university ya Rongo na basabire yasaba eseni gokora ekero tugotigana igorege goteba nga ntotengerete igore inyia ekiagera ime yaye no boronge bakoreteki na obore igabana banyasai tako na gotengera omugaka ngatarete tibias tengera Yesu tako na goteba nsometi abana mbaranga kende Yesu koire mbura simeka ende gore toke abantu baragire
totengere igore nyie kiagera ngochere na ndo maneno magote wa 21-27 onya totengere tororo okomanuka igego teba ngobo maene muna Nyasaye moyo ekego jago swaigoro nkerige chenegete igonya to chenegeti tokogenda igoreye igorege abantu abachenu namba gwani byatanane kurwaso butumani otigeri ibero bantu bane makora abana basomire babwate kigali kingiya okona kweyana bune bunde bekere mesigo aye bisie binko bitugutore teba Nyasaye mbiya mono no yanyorire gari na nche mambi abana emba nyore gari aseretara ya Yesu elinde to seberane otisago tebanga mambi teko muna yako teki muna yale konko batigo barembo Kristo gende na kero yomo to saberana abana ba Nyasaye otatigana nyore chire na bangiti onde tayo onde tereka bichi nonya libombe limoncho karangira matara mukarigagi bana otiganya saba kwe tinde meiri bobengo etanda abuona ya ina siringi meronge bere onge kabechi ndengende karang bana chikwaya mogende biya bana nabaseni na ntomera na mubangete wetaniosi obwatata bobaisane aseretara Yesu mutoria bana sana tingo sabalende bono tigansa basenge jogo tigana tato itole igorombia mono ekero twacha nkwarenge nekerenga na ndo monene muna twacha ne chipigipigi ne chigali asa otoira ni bia toige chinga chaito na ande ekero toraumira na ase chirende tata bwe megando togiguna ndo imokereri gugore bakonesiko bikoiranire benda chikwaye icho monene ochia matera muna baterire obaseseni Nyasaye ekiagera matera ne riogo nande no burandi obonene tata bwe meganda otokorwa genda na kero yo moito ne chire yo nyesesenie abakungu na basacha bakoriya sobu ya se chire obaseseni Nyasaye nande obamentere gatoko genda na intwe aseritara Yesu mutoria amen mana na baseni mwes Amen. Etwarenge live on Get the Point Media. Twarengo saba the director che assign out. Thank you. Narenge nche nkoro kwa Obed Nyaga Kamaranga wese Mr. Obi wese Isama siseni wa muteneri wemenyega yani Baba Blessing. Yes, karibu sana. Kwa niaba ya wote ambao mweza kufuatilia mtandaoni twasema kwamba kilicho na mwanzo kinakuwa na nini? Kinakuwa na mwisho. Kwa kweli tumeweza kubarikiwa na waimbaji wa Glorious Choral hapa nchini Kenya. Wamewalika waimbaji wa kwaya zingine zikiwepo mtandao na wengine ambao sitaweza kuwakumbuka. Ikiwa umeweza kubarikiwa na mahubiri haya, utaweza tena kurudi pale mtandaoni kwa YouTube ukatafuta Get the Point the Glorious Choral Town Tour hapa Daraja Mbili, utaweza pata mahubiri haya na mengine mengi ambao wameweza kuwa nayo. Hatua nyingine watakuwa pale Marani Jumapili ile nyingine itakayokuja, na jinsi hiyo taweza kuja tena hewani. Wote ambao umetuma maswali na majibu tunazidi kusema kwamba barikiwa. Get the Point, take a step forward. Naitwa Emmanuel Bosire.